Songa fua a so lua se furu por fitur basina o se te malua fe lua se furu por tasi le fo woto e una ntu le tutua male unanga lo BLU TV ergata fu le o le TAUTAI ya ma ASIATA ile nei fo ya so manta ngo fia ile anga le le yo tanto tapa au sidi ile langi malo le soi fo mo malo le langi e mama lo fo le fa toto ya ila usila mai mo sa mo ngata ile o lau fita fa fonga le nei vai taimi o le fiafi ya o le taimi mantou le o tolu se fulu mo le tolu minuti o je nei le tu la lima le taimi mantou ni usele nei e fo le taritonga o le o tanto afai tasi sa mo iyo wa confusion fa solo adoa le nei yaso ya o no le tulanga fo ile o ya ile swing o le taimi ya amantou ya emisela o tanto winai sa mo manatu Samoa fa malo le folau i langi malo le fa totoa malo fo ile ono sa ile le yaso i fita i tunga i fitiu te mawhaiva fe au fo i manga luenga nisi fo i o i lantou o to fo i ngā luenga sa no tia mantou le level 4 le o mantou le level 3 ia wa i fo ilani si o ngā luenga o mawhai ona toi fo i aile au fai ngā luenga i whariwhainga luenga pei fo i o mantou ia e na sile mayo le wa amatalia fo i mantou tautua le mantou o fisa fa asala rau nei manukau ia le to ona le nei ASIATA le malupi o valiko le fo ua se e mai le no foa ia e tau walunga le tautua le mantou Moana TV po le BLU TV ia mo oe le nei vanga o le afiafi matango fie fo ile ne yaso ma lo le soifua lau le lei ia fa talofa mo fo lo fatu ia te oe le te mafuta mai o mai oe io o e mau le fia ia pe afar fia afar fa ngongo ia po ma tua e fa no lava fo ile ne yaso ia o te pole ile taritonga ia le aka ku e va mali fo i rungo le tanto porokalame ia awa fo inisio mata upu tera noina ma fa soina ia renga te lea o le longo pu ia ina fo ia le pa ia mare mando sa mo ia wa fo ini me tutupu sa tutupu o lo tutupu o tutupu ia ma o le an tutupu fo ia mo le lau sila fia si o tanto atu no yo le na ma lo le soi fo ma wa mare langi ma ia mana fo no fa tino tu sala o tu sa ma fa nga le ve
ya ele ngafa tau le mai nei se fa matalanga mata ngo fi afa pe foi sa fe ngai oe ma se weekend le leile aso na nafi wa utilo fo le tele a mantou ni usile nei o lo fa tau uina ia sauninga lotu I lunga o le Facebook po le Zoom ia po le lava le tūlanga o fesota inga o lo fa o ngaina ia ona o tūlanga lava I le puipuinga o le fa mai ma tūlanga o lo ia ile lalo langi le pangatia ile nei fa mai ia ile I malia mai haru se hia ioi ke o fofo I le hanga ngi fa mai le malia mai ku mai ka ko wa le to le leini me to faia ioi amata mai lava I te tono ainga o nuu ia o ngā luenga o whaala potopotonga o whainga malo o so o se vaenga lava o I ta alonga ioi ua mantua I sa pasui umalo na whainga talu le nei wha mai le lei ia whatalo whawhio I o le tala le lei ia o na tofi le tua ia e whori tali tonunga waduanga ngafi ge wa lei longa se nga umar mantu sauninga le son nafi runga le sum mantu kalesia ia ma se mantu whawhenga inga fo ia ai whaonganga leo le whewhi antoa lava ia wa ia uloku whaasolo aku o maka aku le launga ia le whawhenga inga launga le sorry waka I mala o vai ali iso le ala le mo le whawhenga inga fo I lunga o le tātou Facebook ia tā wala fo mana ia lava fo I le omi atu mo ia lai fiki mai ma tamatatu ai e sina vaenga o te fia whailo atu tu sai o le amatali o le tātou proklame le nei vaenga o le fiafi ma lo lava mesi o tau lunga o le proklame ia staimi fo ia watu le tātou wha ma lo ia mesi la tau bolo o mai mo mai ai o le tūlanga mua o te wha malulu antu le pa ia ma le malu I la tau fo ia mesi o le aso le nei o le tātou fsota inga o le aso le nei sa tauna amata le tātou proklame le tā o suinga fauna o le tautai ia amata I le tā o le lima mo le silafia le to'atele le sa fa'alau loa antu le vaso na te nei ona I suinga le na amata I le lima beitai o le suinga maina I le lima e meiso le tātou whaatalanoanga ma le fionga I le minista o le soifua maloloina Samoa le fionga I a valasi lua pito whanua tafito tonga manga tafito o le sa confirm lava fo ia o mai lava I le taimile nei o le mafuanga e o mai le tau le lima o tau toe fetu una ia tu lava ma le fionga le minista ona o tu langa fo ia sa kako kalango le vaso le ele isuiangi kaimi ia e mai se fo ia le taimi a Samoa ele o nei New Zealand le suinga o Samoa o le tu langa la le ua fa malulu mai ai le fionga le minista te do fo ile fa fonga mai la no failo tusi le tamaita ia to rin le sa mafsota ia ua tawa sumai vai malu puenga o la lava ile mai a fono tanga le fionga le minista le taimi le nei le wa mata ia le na tau tu wa vanua le tanto proklame ile afa o le lima ia ngo fa kali male le tau le lima nga ile afa o le lima ia peitai wa to e mai le isi fo ile le fa matalanga muli mole saunga le mu ia ele o ia fo sena nau ina ia lu lau pe tau tope lau tu langa o fa tala noanga le fionga le minista manatua o le tanto wa proklame masan sa tau ona fa tala noa e kusa o leongo a Samoa o ia New Zealand ai o le fitu le na Samoa ne te ua tau whapea ai ua le ai o le tātou tautai ai le ingi mea pi o pae whai ai o le fo ia whaafonga le mamalau telo le antunu ula fo i maua mai Samoa tātou whaasalaunga o le tūlanga sa o ala sa tauna iai o le tāo leono a mātou New Zealand tu so le tāle o le fitu a Samoa ia peikai ia ua le whetaui o le ua tutu sa tātou taimi ua le me i le waki a Samoa e pei o na iai ia na ua tau sila fia le na pasia fo ia ile fono le palemene o le ale ise daylight saving a Samoa lono winga o le ua tutu sa tātou taimi a kala le lima mātou I New Zealand o le lima fo I Samoa ia o le taimi le nei e a manta lava le proklame ia o lo wha malulu mai lava ia le ofisa o le tātou minista peitai e le wha pea ua ngoto ai le la le tūlanga o le wha moe la ua toi au mai le saunoanga le fionga I le minista ia ASIATA aua te pole o se aso le vai aso le nei o le a confirm me uma mar suinga e meisio le wha masangi le suinga o le taimi ona toi a mai leo se tātou wha atalanoanga malana fionga le minista so le melea te tau aso vai malu puenga e meisio le tau wha afonga ia a meisi ilan tau sa tiritili alualu mai ia matulituli matanga umai fo I le tūlanga I le wha atalanoanga ma le fionga I le minista o soifua maloloina le fionga aloa pito whanua valasi sele tonga manta fito. Peitai,
ele ia o le fo ie umale sila ia ai suia fo ila or fatoanga ia ila le tatu fatal noanga ia ma se tasi o sui tu sitala si nia mai Samoa le afia fila vale nei e te lo fo e umorola utala noanga le o fatalo fa ko me e kan ka ko fa lawi loa wa tatu a company langolango a foi mai ma wala va no e fatal no tuai le fionga ia Leilua Ame Sene ia ele to tau fa iloina ia le fionga ia Leilua Ame Sene o se tusitala sinia o se faasalalau fo i le TV free e Samoa ia e longa ni tausanga se tele o tusitala ia o le ua maua le amanoa e faatala noa ia pe a fo i maili tātou faasalalauga faapisi nisi le nei lono winga aua jalu ese o le eui ua le tau nuu le faamoemoega ma le faatala noaga ma le fionga le ministar soifua maloloiga peitai ia o lea ua faatasi mai mavanoa mai le fionga i le tusitala sinia ia ngai ke o kisi la fia iwe wa kele ko fai TikTok ma tu langa uma fo ile vaanga fo ile awa lai ke poli o te fesilingi ai le fionga ia Leilua Ame Sene pole har ku langa le ye wo fa lo ko var fo nga va o ku skala isa mo iwe ka fio lai ka fe ia wala ntia wes o le tanto fa tala no ngana ile fia fili nei lungo le tau te ia e fa talo fa tua ia te o to malava i lungo lo mafuta mai ia manatu e ha wala tanto fa talo fa se taimi o le nei fia fi peitai o te manu le taimi tato wo e fa lo lo al tanto company lango Pacific Easy Money Transfer le ngata ile Pacific 40 ma le tanto talo fa voucher ngata ile on tanga lue o le tanto mota Samoa pamkesi vai tele a foi mai tato sota ia tu le fionga ia Leilua Ame Sene se feska ko ori mai Samoa. We'll be right back. Ole whaamanga nei ma le Pacific Easy mo au tupe whaamumoli Samoa au tapuni ai ofisa mo le whaava yaso. Whaonga nei lolna wa unanga forward ta ua o le direct transfer. A whai wa yesau membership card ma e whaonga ina le internet banking o le matua i whaingo fia lava. Na le tipose mai lava lau se leni mato account o na whaatino leo la foina o lau se leni mo a inga i Samoa. E ia inga i tahu na whaamalia ina. Mo nisi whaamatalanga i le nei au nanga fo. Wala au le telefoni o valu se lau o tasi o nono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Pe text mai fo ilo suafa i le valu tolu o. O te i vili mai tina to meti mai New Zealand mai vai lau talo fa batale e la forma le telefoni vea ya o me piksi no ana ia talo fa batsa ya wai te le tawalu se ofisa foi le se te tala lo ofisa mai ia le so sa no puerta o ele sia so sa so se falo loa fa ingo fie a me se le telo ai malo telefoni tai mi uma o no winga na na saua le talo fa batsa mal tina to meti sa o lo falo loa seki talo fa batsa Tua ma le au nanga remote tau sa mo service station nei tona i maki. Ma tau te utuina lo ta vale, ma le tele o nisi o matu au nanga i sesi. Ai le ngata foi le, ma tau te sea ke ina fo i lo ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik pak ulusa? Awalnya telepon, matu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posilah dia, mua tapi lah ucapan lebih out. Mua tapi lah telepon ni time out tu inai lah ucapan. Malah bayang mulu. Mana tua fo e matua i fasa ina lo tau maktapa ai no fuanga fa pengi Mota Samoa ore mota mo Samoa ma do te fia e au na pe mo o Samoa aftaile fia mai we'll see you again God bless
tua ma le au nanga le mota o sa mo service station nei tona i matu. Ma tau te utuina lo ta vale ma le tele o nisi o matu au nanga i se ese. Ai le ngata foi le ma tau te sia ke ina fo i lo ta vale. Siapa lah yang voice wow mau lah ucapan. Apa itu yang vai pa ulusa? Awalnya telepon, matu te siapa lah yang voice mau lah ucapan. Molo no posila fia. Mua tapela ucapan le peaut. Nua tapela o telefone ni tai meu tu ina la ucapan. Mala vaenga mulu. Mana tua fo? E matua I whaasaina, lo tau maftapa ai no fuanga whapengi. Mata Samoa, ore mata mo Samoa. Mato te fia e au na pia mo o Samoa. Maftaile fia mai. We'll see you again. God bless. To e whawhelo e atu sa moa I lau sila mai moa ringa te lea o lau whita whaafonga le neivanga le fiafi. Taimi o le wanti lea ua to e se fulu ma le tolu minuti o le tale o le itu la e ono fia lava le nganga ma le loto e whawhelo I atu ia ma whaelo atu fo I le mamalu lau telo si tātu kutunu e meisi o e le te mafuta mai. Lea ua maua le mafisa o ta inga ma le fionga le tama ita itu si tala le tama ita I whaasala lau ia o le si tamali I fo I le atunu ua I longa le tautua. Ia I Samoa ia ua o mai fo I tafor kilope ma tuli manu e whao le lalulangi ia alana tautua ma tavela I tūlanga o whaasara launga ma tustala wa Samoa ia maona ubu whairinga te fo I leo me o lo tupu lea ua mafuta mai lea fionga ia Leilua Ame Sene e longa o le TAUTAI e ma ASIATA le nei vanga o le fiafi. Whatala whatu I lau fionga Leilua I le nei vanga o le fiafi. Talofa lau fionga ASIATA whatalofa fo I le malu malpaia o tātou paanga whaafongfonga tā pua I le nei teimi o le aso. Malo soifua? Ia, soifua lau le lei tāti tau whai whaatalofa. Ia, mamulu au foe ai le anga le lei o le tātou mataisili le langi. Ia, vai atu fo isuru o le tino I o e sele se senga o lou sei. I o e o atanta va ia o lo o manuia me uma si o tātou kutunu ui Samoa ma le whaanga solonga ai tātele I o a mailo waso e a maile nei aso lau fionga Leilua. Aso nga fuai a matangata ai mai se atulanga le na ia tātou fa Sofia aso tofia aso faraile aso tonai aso sa fa aso o malolo ia e malolo ai la to e malolo ia o tangata ia pe o tātou ia fio ai solo vai e su e mea nga wa o tupena. Ia e sa lele le sa unanga ia mar fautunga foi le nei vanga o le fiafi ua moni ai le ngoi pua le fionga ia le malu vai ane foi ia le falento e se malu ia tu isa vailu se ua fatau mamante ama le soa tau ia ua ia te utou fai male lo fatu foi ia wai malolo e sa oi lau sa unanga e malolo ai la tau e malolo a o le kaunga pisi ai lea o le autostala ia me se fo o le tau o unanga ia wa o le mea kaunga o I fo mai ngai o ngapo ia ua kami ai fo ma le camera ia ma le vanga pena o sa o lea lau fionga Leilua. Ioi ia ila tona na vanoa wa ese amen feo ai ai o le siana fialu I tu o ta vale le vanga le na ia mataulia ese fo ia isi me tupu le situ o tatu tunu e tawana ia fo ni se o e tultuloa vanga na
Malo ia whaafitai, manatu toi whaatalofa, ma whaafilo ea tui lau fionga, e lungo le tautaia e ma ASIATA. Sa au whailoa i le malau telo le antunu, e tele i pale mai. E lua umalo na tu o iai le fiafi le nei, o le fionga le minista o le soifua malo loina. Ia, e le toi nama le laina le tu langa sa fiangai ma Samoa, le sa e ta ua i lau whaafiloai. Peitai. E afangeia le lima i lau porokalame. Ia o fai lava fo ia tūlanga o fe e-mailia inga ma le koneti atu le ofisa o le fionga minista. Ia ono fisuia inga o le mātou taimi, ma le tau taimi ua le sui i luma. Wa fua ina le fetau i le tūlanga le ono o fai ana fonotanga. Peitai. Ai whaafitai o lewa i pale mai. Ia manatu foi. Ia, o le a maua lava le au te lenga manisi foi o tonga. O tūlanga o le soifua maloroina ma le tui pui pui na fea ngai ma le atunu. Ia i lau fionga i tu sai fo o le tau no pia i eisi o tanto watunu u i Samoa. O le amata mai lau whaafisiri lau fionga Leilua. Ia ka au mo mori kui pui pui nga ka o ila ia le whilangulangu wa ia le ta porokalame ma le ta whaatalanuanga le ne fiafi. O le ase tūlanga mai aso ia na malolo ai le atunu ai whaanga solo le tui pui pui. O le ase tūlanga wa ia ua tai whaaso po lia Samoa i le tui pui pui lau fionga. E maadie. O le mataupuna lea sa lotea i le fiafia na leila i le matawa o ngā fo i lea whai e iei lea o ngolo o whai nei e tu stala e sue facts finding, facts checking. E sue po lea le sa o male tonu o lea tala o ia numera ma ia fwai upu. O le mela nana mato titilo iei. O le whai numera lea na au mai lea so lulu a stofi malas freile lea ta penai. So o lea so lulu la. Ngata mai le whaitaunga le aso sfulu ono o ke topa. Ia e matau leo lua tolu ma lua wha le la whatau nuai. Ia fuafuanga nei, e lua. Lea na au mai ei, ia le tala na e silia le lua sfulu afe la tau e ao ona su e whaitui. Ia peitai. O mai le aso tofi. Le aso mua le aso tofi. E oifo le fiafi, o tau mai, o silia le fitu afe. E matau lian wha mai silia lua sfulu afe. Ai la mwhai onta o mai pe fia tupu. Pe tolu sfuru afe, pe lima sfuru afe, wana lo sfuru afe le tau mai. Ia tangata ele i whai atu i ele i leo lo o tutoe, ele i umana whai tui mo mua. Ia ai ese ai la le toa tele leo lo o tau mwhai ina i ato atua lona whai o la tau tui peitai. E uma e la lea so muli lea so wharaile. Au le ia le lo sfuru afe le na au mai. Wa maua uma lo sfuru afe le na. Lea na fuafua ina ia mawhai o na whaasopolia. Wow, ia o se tala fia la, a me se fo i mātou fo i tāmpo i antu i nei wa o le fo i whaalongo me maresi au fiungi usi le kuri de kui. Ai, o teilo o se tala le tele mo i lantou, a me se nei a inga fo i olo i nai Samoa. O ani whaafita uri lau fionga Leilua, au lena tau mahua i ripoti mai anisi fo i o newspaper whasala lau mai ate o tau. Nan tauta uai no uno ufatali tali la vote fe fisili min style fisili le ya o te lo foi o le wanga tonu i la fionga wa o le tole nga fa o sa i linga i tulanga fa pene o ani fa fita uli fe ngai male matanga luenga ai mese ilan to foi na musu e fa ile tui ono tulanga yo la to tali tonunga fa kerisiano manisi o vanga fa pena fa na e sa no la fionga pa na ni report i le vanga o te tala noa tua ui ia I mea ia na o vai iai. Because whaataita inga, e iai ta wale nao mai mātou whale. Ia. E iai tangata na mama e o mātou ainga le I whaini tui. E iai tangata e mai suka. E iai tangata e toto mawalunga. E iai e wa umana whai tui, ai toi ta itasi tui o lo tutoe. Na maua umalai a mātou to inga, le to inga musu, ma le to inga e tatau na whai, peita ia le maua la, le vaenga lea, la ngai whaasale lotu. Wa ia na whaila ia leo le tui mua o le maisuka. Toi toto mawalunga. Na wha uma tui o e le I whai o la tau tui lona lua. O e na mama ia le I whai o la tau tui ona o lensa wha ma ia tulou. Ai tasi la le I tū le I maua I a mātou. O le tangata e musu e whai le tui ona o le talitonunga wha ai ka le sia. So, o te talitonu fo ia uia, na ale paua na olu I tau lena whea ngai mai lātou lea na o I tua. Ai peitai, o lea na sao noa I le umane whai le whona matu stala
ia le pulenga po tai fo ia le vaenga le New York. E le o iai tele se popolenga ona o tusa o fōlinga wa ai ana I taimi mua. Ai o mulimuli anea, o toe sui fo i o lātou mawhau. Ia ona whailole o lātou tui, e toe sui le whai o tui. Ia le ngata le nā, o le a tuli loa pēr le mtanga luenga le soifua malolo ina. Ia e tau iai le mafua anga le lei, ia ma le me te tau wai ona whai, ia ai o le ala e alai ona whaatau nuu. Wa ele fa pe a failo tui ona alo ai leo le koviki ya o ele ai e poa o le koviki ga e pa u pulo ai kakawa nga faile kui I o e la ikiki ai lo pa u Malo whaafitai. Wa uta ua le vai liu le le tūlanga e lantou ono o le salta ua mai lunga o whamatalanga Ame Sene lava o le article mai le Samo Observer. Ia ua uwhaelo wilo fo ono o lea ua tele ai fo I tūlanga I le Ame Sene lava I lantou le kalesia walan o le whaelo mai ai. E whapeni whamatalanga ua te ena e le nisi o le kalesia moni maua Yehova vai ane le whaafonga mai malo le atunu ai wa umana tu fo au vatu le vai liu le o le ala le tau tali ai le fionga le minister pe ana vano mai peitai o le na maua le so tanga tu fo mai se ia I le ofisa autu o le kalesia matulanga whapena ia ele ai la se vaenga ele se vaenga na whapea mai I o e ina ele kalesia moni maua Yehova ia le tūlanga leo le taufia ma le una ina o lātou tangata awan I whaia le tui pui o la fua whaalau I loa lunga o lātou website e te taulava o nausita ia tūlanga o whaale malo ma tūla fono e langolango I nai ia vaenga whapena e mana ia fo I o leo ua whaalilo whina ngalo whaavitai lau fionga Leilua mo lea tūlanga lono winga o lo ia la le porkalame le malo e toi tala noina ina ia toi o e whaamanino ina I tangata I e tau whaafefefefe ina ia whai o lātou tui, o le sao le lau saunonga. naua mana ia naua mau atu ia le whaaftai I pokalame nā sasa ili I totonu o le loto le kalesia mo le maua Yehova awa o le taltununga ia mo le maua Yehova e iai tūlanga whaapena pe o le tui o le toto ele sa le masani on whaatangaina peita ia ai ua whaini swinga I le nei taimi ai sa le masani fo on whaatanga on whaini ala tu whasalalaunga ia o te lo whai tau sanga talo na whaatanga ua whai ala tu whasalalaunga ai peita I la o le whainga o le tuwinga lea ina ia whesosoani ai ia au nala wa amai mama e la tau ele o iei se tapu vo ile ai whaasa ai pe te ena ia fufuanga al malo mo le soifua le lei ai o le tūlanga lea I iei le tu e to atele se vaenga o le tātou tunu olo o lātou te ena le tui ona o lo lātou langona ele sefe ona o lo lātou silafia ma le taltununga ele soifua maloloina mo lātou no whaatalanoa iei se vaenga le nai whaingo le vai aso tusala na ola o whaitui ai alu au ia whaatalanoa tangata I ele fia tui ia o le tala la le nā o le tala fia la le maua mai le vaenga le nā ona o lo ofseo tai I lātou ma scientisti, medical doctors, pito sili ona popoto le laulangi Amerika. Olo o maua mai ai tusa o lātou sources na, olo o mai ai a lātou whamtalanga. O le talalata mai la, olo o tamo whai I lātou e iele stete o intia, I le taimile nei, e la ititi a tangata o laena fia. Ona, ua maua tonu I le stete na o intia, le fofo o koviti. So, o lala ua amata ona tau mawhai fo I lea aua ne I tau tuia o tau I tuia o mai le taimile nei. A ia tui o tau I le tui lea ua uma ona tui ai le stete leo intia. Ia matau mawhai e loe whata ape mai la langi. O le talafou la le nā lea na au mai I lo whatalanoanga. Ma le vaenga lea tātou e so tai. Ia mantua intia o miliona ia tangata. Ia whapena fo I whaitau afe o I lātou o maliliu. Ma e wafia. Ai ese ai la le lipoti lea na au mai le stete lea. Lea la a whape a vavea o na avatu se tupe. Ia ua au mai lo le supply le nā. Wa ia le tunu e mana o mia lau te talia ina. Ia le tala lea fia ua maua mai le stete lea o intia.
au te fisili mai le ngole stete o le ngalo ia. Le ela faina la ufionga Leilua o le vai liu le o tau foi le maua antu ma fatupu manantu la i lau saunoanga me se foi e au telo foi o la ufionga le o se fasala lauma o se fai tala foua o ilonga o matua le tofa o ilo u ma lo telo le tunu o sources foi ia po o awala mai o sota inga le te taua oni sota inga fatu tuina ma ila tofa o yele to mai ai mana tua foi o pe afa e sa ola o tau toi mana du o le sifa alau lea o le COVID ese mai le amatanga le tauta por kama kongu ale le nga kupunga mai inkia ese mai ai le original foi lea mai one i saina o le sila laulu le wal kaunga nga ma ko le fa ngwai ei pe o le sila laulu le le tamala le o tauta le o sau mai inkia o lo tau popo le ngatu ia walanga e ile upu fa Samoa e fofo ai le ala mea o le ala ya tangia mai wo fa kupu mai la ko o le fo ila wala to own up mai e maua le fofo wala ko maua le fofo ai mo mi se le o sa onga de Le ai. O le tupe. O vai au mai o vai la au mai e COVID nei ya tui o COVID nei ya tato. Le fa pe o mai fua. Ia mali. Ngana la tala. E te tau foi ona ye ni tupe mai e tunu e mana na o matalia le so soani o le fo ina o tele o mautinoa la po le Delta variant le ia po le COVID le mua le o sau. Okay. Ia o se tala le leina na maua ilo wa uta faonga i aso e faa le na fai. A wa ta o le aso ta fao o le weekend ta fao. Ai na tutongi mato ioe. E o ile o se aso malolo. Ka fia maua fa ala di ngai nga so ka fao fa penga ka fao ai tutongi ui o le anta me e se mai male vaenga manatu fo yo le o sila mata no fo malama yurunga lu le fa fonga nga le mamalo le junu ia tanto talo sia fo i matu atu ia ilanto o lo fe ngai fa le malo ia awa fo se fa manu ia ngai ono maua ia se tanto tunu isa mo ia penga fo manto New Zealand nei ia le na tulanga fa mama venga pe fa pe sao o le ua maua le fo ia wala ngai sao taula vona lu se le ni e fa alu tulanga le o le anka me mai le fa lau le tulanga o le ai mai se le o to na male la ina fa inga balota le ua uma ko kiki ko lu fa ma singa o fa penei fetongi ai fa so yo tua oi ai ele mato mai tau wantu lo fionga Leilua ele nga ka ua vale fonga va ayo le au porkiki va fonga va au le telo a inga fo i mai sel mata iatu ai wo o lava fo i le au tu si tala i to tonu so tanto watunu now ele to tau fa ilo ina tu langa ia o fai ka kala le social media e ai va enga na maua mai mata fo na nginga mai lunga o penga ta fa ilangi ma le social media na mantua ia ta manino ai lava le te eno oi e te soso antu i au tafa o le tasi o tusi tala i to alua. Ia o te iloa la usi la fia le malulau tele i o la suafa la ule ta ua. Se i fai sau noanga i le vai liu lea. E umakua ke lea ka male ia au tou o pe o fai vaenga i male au tusi tala. Famole mole. Malia na wa e fasiri mai le tu lea. O tūlanga nā la wa ai i tangata o le ngase le nā lea o tau mawhai nei e tau fofo. E le asocio tu stala i Samoa. O le tamawhai lea ina ia whaia ni a o onga ni workshops ai tutongi mai sa ili fo intu pe tongi ai malo o fatasi, malo o Australia o tele no la tutongi a o ong whapea. Ina ia mawhai ai ona toe wha ona toe o tu stala. Ina ia awane i wha tu au. Wa tulanga le na ia nei, wa ese ale vaenga kuskala le HRPP. Ia pe wa ese fo i vaenga tu stala ale fast ile va ai mamawa tangata ai wala na fa pena le va ai mamawa tangata ona na yai mafuanga fai fa masinonga i tel fal fam sino mana tua na to fa fonga i fa ungal fam sinonga sa tele lava ina malo le fast ia ono mai le ma to fa fo fai le poti ia wa to manu malo fo i o lo tu mau pele sui le bang fa fai fa tu le tu sa mo ai tal tono le ato fo i ia le sui lea mai fele tu malo ia o nalo ele fa pena uma le siaso
uma mai unga whaamsingonga koe malo fo le fast, toe malo fo le fast. Ia ona li pote ia lea mātou le nei la wana no fotu mau i teil whale whaamsino mo le iwa vai aso. O le tūlanga le nana iai, a malo ale fast, e li poti sa o ale mea la e tupu. A malo fo le HRPP, ia ona li poti sa o fo le tusala ua whai ma o te talitonu, o ina lea na afua mai iai, ona wa ai le toa tele, o le au vaenga lea laika i whale whaamsingo la ua au ale fast. Ai peita ai, elo tūlanga le nana iai, a malo fo le HRPP, ia wali poti sa o a, ele toi fo i le tu malo is a by election o le o malo le HRPP. Pela se fata ita ingal whaamsinonga muli muli a lena tupu lato tangi muli muli. La tangi muli muli a lena avel whaamsinonga o mailo ile lua o aso o whaala la. Lena o tangi ia ile whaala la. Le whaatanga la to i tonu, ma le whaatau to ina o le HRPP. O te whaia fo il mele na pe ana o a le sa o le la to mele na whai. Ia, e ui na whaapea mai le fionga le pale mia. Ia, o la tau lava le fia whaala la. A le fast, sa o il paolo o le whaamsinonga. Ia, ai ui o lea. O mamai lo le whaamsinonga i le aso le nā le mta upu leo la tau tangi i le talia ma le whaatau to. Ua mā lo la tau. Na matua li poti sa o fo ia le mena tupu. E tu stala ai mai sea, le vasenga o tu stala lea no fo maua ma tulituli loa la vafa a wongo le whaamsinonga. A ole i whaia whaamsinonga lea, le sa tau tanga i mai i aso e lua, aso mua o le awal tele i lumane o le tofilau building a nga i sami. Aso lona lua lea na o mai ia i tu tonu le malaya ma tupu i tu o le ma mai lo whaala la ai la tau fionga i oe. O ina tonu ale tupu o il whale tonu le te tau tulituli mai. I lau titilo i ai le tūle na. No usavali atu i ai o te ala tu e whaalongo. Po o le ale sa unuanga te mai tailo ia le whai. Le whai anga o il tustala. Tustala le na ele i sa tele lava ina na o le HRPP e o e kavala tau mea. O le ala, mo a uia, o le tau mawhai a su se pāleni le nei, po le al mele tupu, ia ai pangalea, ua whai ma mea ua pewhonga le, ai ilo wala ngona le taimi le nā. E le se meo iai, ua maa sani, o le nā tai au atoan tuli whaatau si o a wele o leo i tua, uman tuli i tua e o ese i le aso le nā, ai mautele i loa, o lae fo mai se au mai o le ao le malo i tutonu i oe. O le mea na tuli mai ita le spito, a whea ku le spiko a wha mai o ese mai ngā, ai mulmuli ange ma ke ia, o le kau whaavango le mese isa o le kawa le ao le malo lenga, lea na te iwo, o mai ilunga i ilunga o le whale fono. Ai sa le tauano o mai iai i oe. O na o lae na, ele i mawhai a, o na wa ai iai, ia le fionga le palmia i le aso le fono le nā. So e tupu i fone mea, ua taila, ua saua, ua upu o mai, o lu i tau i e tele, e ao ono tāpena i ai fo ili tangata whaasara lau mal tustala. A o iei i nā tūlanga pe o na ele aso lea. A lai te iloa tali. E o le file mu, o le tali file mu lava, sa vali ese, i alu ala i a ngungu, o na umalea. Tau sia o tali lau fisili. Ma lo whawhetai, le ua matua manino lava le vai liu, le whawhetai lau fionga Leilua. Ioi, awalanga e take somebody for ilele with a lot of courage ilona loto e pūlea. Whai ona ai tūlanga e meise fo i ele ngā male lainga, o le maasi asi ma tūlanga e meise o mea uma ua saulunga o pengata whailangi peitai. Whalongolongo mara te toa i lau saunoanga. Mahalo fo i le toa mahalo fo i le lava papale i lau fionga. O le sia au whaafisili ai le tūlanga lea. Mai lau soi fuanga tusitala antoa lava lau fionga Leilua. Ngau lai kiki mai fo i ha o whalongolongo lava tūlolo sua whamatai i Ame Sene. Ame Sene le i reporti o telefou ma tūlanga whapena. E mawhaiona e sau noa, e iei se isi vainga whaapea na tupu mua i lau soifuanga whaale tusitala.
ese mai pe o le fatu atupu lava le o se vaenga whapengei ua pei fo ilele ua mantua I ova le pulesa fo ilele ma fea ngai malu I tau whaale tustala ona o nei whainga vaenga ua iei nei ua vaa ile fonga I vaenga whaupu whai. Mwhana e saunoa li tūle. Mana ia ua se lia lua se fulu tau sanga o ngā lulua I le nei ngā luenga. Ia le ai o le mena no whai atu ai. E tupu ane le whaale tonu le aso lea ai wata maasani. Wa pe ia le mea fua. O le tali ale na o le liliu ese mal file mu. Ia mantua fo ilunga le whalfamsino le teimi o whalfamsino ngal palota. Ia sa tele fo ilu itau na iei inga o le lauolo kavalea o lea malea. Ia e na alo tali ale ata mai so ese. Ai tu ua ele leine yaso o le ua iei social medias. Ia ua pingi e social media sa le au vaenga le nga. Tu ua kuala ia le iei la ufai social medias ai o ta file mu pe ta ita. Ai e iei fu e tatou tu la fono. E mawhai iei e mawhai iei o na whatau nuu se tangi whaasanga I lea malea ona ua fianga ai peitai. E esel malo si o tatou whasa moa. O tatou angai whanua I nei. O le mele ia o le tau whasi, tuli, e ia tangata o tuala le tio. Sa ia alwai taim fe o le sfo e tatou palo ta tele a po o timta matea po luafe sfulu ono. Whasolo I fole e le sfo I 5 tausanga I lumane. O tuala ainga le tio a tangata o tai o le tunu. E o atu le tio e o tu e whasi au ina ua whai mai le tala o le tala sao. Ioe. So e leo ni mea fau. Ai e iei fo I la e ese mai whai ngā pālota. Iei si fo I tala fo I nae o sa umasa whai pea. Ioe. E o al taita il malo il pāle mia le o umatu nei. Ia le na o kua sa kapua ungo koe sa wha interview nga ia. E o mai ina umal whai ngā malo le te atu nei. E le whatanga no la tu interview ia live ilungo se le tio. Ia ai hui o lea. Ia o lea o sui fo nei whai ngā malo se I tātou. Leilua lau fionga o tutulia tuale whasisi ui o lau saunoanga le aisea. Na whailoa tu ele fionga di tai o le vaenga whai e puipuia ia tau o tangata. E se mafuanga ele kakaueng o lo kau krasa. O le ale whainga o news. I wase vanga o se news o ngai ki whaia. Se whaisa saunoanga. O lana mafuanga wala in whasawa tapu o ele vaenga e ui watea. Tele tau sanga. O tele tau sanga a whai whatal noanga. Whai whatal noanga lea e taita ia. Ia o te mana tua te mi whatoa a vea mpale mia le fionga tuila epa. O le a whatoa tō fia e whai mpale mia o tātou tunu. Na amata whaila ia lea wha oso a popa le whainga o whono matu stala. Uma le vai aso wala au mai tō whono matu stala. Alua ia. O nganga uloa ile na amata mai ia. Whaila ele le songa whaia o tu stala. Ia, mamai tau mai ia tangata I nā. Ioe. O I whalimta upol tātou valelo le potensial nā vai taimi. Ia, o I nā sa tele fo ia se a whaina I nā whono I nā vai taimi male tai o le malo. Alua lua whongo ngā matpalmia ke ia ua whaasopo, ke ia ua whaamolo aua. Ele tue whaawa wina. E o mai nei ia ina umatu lat whai ngā malo. Sa ilo ngai fina ngalo o le a whaile le whatalnoanga. O na whaile a ule tue tupu le mena sa iai le amatanga whatoa a vean palmia Samoa. Le a whaila utupu le palmia le o iai nei. Na amata mai na uma wala autu stala, whail fono, wala autu stala, whail fono. Whea nei la, tolu vai aso le smato fono. O le o toe wala au mai. So se whataltali po wheme o iai. Wale whapea, o le o tu mai whainga malo sa nau iai to tele ina ia sui le malo po le ase whainga. Ia ona avea ele ama awala o le asui ai full whainga o mato ngā ruenga. Ioe, e tatau ana whaatino ngā ruenga ia I lona I le me tatau ana whaatino ai. Yeah. Malo whaawetai. Ona o le tātai mi e teilo. O si au vai leina muli a lea o lau tali muli lea I lea whaasanga na I le tau whanutanga ma le vaenga whauwhai e le fast lea ua o le tamaitai palemia. Ua lava le na e tau mai e ante a ule tūtu o tasi o lau sunga po lau fionga. Ia I le tūlanga fo I lele o le ngā luenga whaatu sitanga. Ia e uia e whaapea e ia vaenga whauwhai
o ka ko ngi o le fasala lau ma o kuskala wa kele e sa e ka uli falonga ya kakala wa kakala ngo mawalunga ile vaenga ai pia mawalalo de si vaenga a makanga va ya kunga wa mai loka ainga mo ka uso mo ko fa finge mo ka ma ko ilunga ine tai mo social media uyo le ya wa ke anga kai mi fa vasi o le olanga ya pesa ka ngo inga tulanga alo bingo le fam talanga fa te tele o le vano fai ule lo fionga le luo no lo te lo ili se fa talenonga ai e fole tele tununga ile umai le ta vano se i salangi mai ia ile vano fai ule nei la fa afsiri muli la fiong o le tonu sau mai tau mai le lua se furu tau sanga mo na tupu e tu sitala ma e mai tau i fainga balota lo winga pe ama le fai le lima fainga balota paia inga talu ona e tu sitala mai pe a sa ola ua fua tu ia ua matua fo ilo so i fua mai tau o le tonu i sau mai tau le mafua anga ua fa pe ai le ngai fainga baloka ma fainga ta ai tangata Samoa ona suia o latou loto o i fo ia e lango pe le masangi le to inga fainga fa pe fa na sa no ma fa mai elta fa tala no ngalo fiong Faftai o le na amata lau sa no nga fa pe na e na lue mai ya o e fa longo o fa salau le ngo Ame Sene a le wo mai nei ia le fo fa popo e male Leilua fa pe na fo lai fa na uia na soi fu mai ile tusa male tolus fulta sanga talwai o lo fa nga luenga dioi lo fa nga lenga temil nei pa wala le malo na soi fu ane la to soi fu nga lue ma fa longo ia o le HRPP dioi e o mai al temil nei o la vai e mau te moni mawina le tulanga fa no le na o le take sites ia o te leilopo le ale tu ainga fofo ai ia langona o ilatou e yai langona fa pena lai loyal ile HRPP e fainga tau na fa yai se fofo ai paulia ia wa tatou ia ele pale o fautua o le fautua pe a nei a tele ale le awareness program e o fai ku yo misela ia a le o se fulo le o ki fa mai a wiwi ia o le mela le a fa pe fo i fai pe ma fai pe le fautua ia tilo mata i tu le nei fo i fai nga malo ia ai se o wa tato male mata i tu fai nga malo fo le nei io dal sio la utali no le na wa o te lol anto anga le na ma o te lango fo i o so vai ngai lau sau noanga o te lol anto ale na e ile upo masani no fa longo ai ia i le fionga fo i le forma i o le vaonga ngana ma le fa tu funga ngo manatu me sur fa tu fa inga fa Samoa o fa ilangi lana fo longa fanafi ai ono doctor fanafi tanga roma ia e ia sau no ai fa pe o le faiso o se me faiso e ono avea matu manianga mana ia yo le fa inga fa mai a habit becomes a tradition and then a tradition becomes a culture o le faiso lo no winga e moni ai lau sau noanga nga o kele ar soifuanga a fai fa pe o le tamaititi lai fa to a to se fulta usanga luas fulta usanga lai fenga ruenga ma lo le taimi ai le isuia mel taimi nei na soifua e ana HRPP lava no winga e o mai lai le kaimi wasui ai e mantua le masangi i tu langa fo i e misela le mafau fo le pe yo mantou fo le fa fo nei ma Australia ma so se atunu e ngoka saungi usila o kula ile leipa alu la ia ki fa ko le leipa e kula i mai le national ia alu ko e paka ku le national e kula so wa masani fo isuinga nei e tu mawa le professionalism ia o nga luenga ia ai fisusu ia fenga fa paki wa kulo ia tatou nai Samoa ia matua le masani sa oile ngangu fo ile le is no school before tanto ale ngangu ka maro sa vai e uyo le ia ai alu ai masani ia te lo fo i mai al nei tau sanga mata la tau sanga ia ele ka kele ku ma wai pe ni fitoto ia matu langa fe u wai fa pe nei uyo le ia no tantai mi fa tele la ufionga Leilua ia matu le no muli le ole to tele la to lunga ia be ni se mo le lo fa anga i lunga proclame ale ia
Whaato whama i le tā whaatara noanga lau whionga le nevanga le whiawhi. Ia, e tasi ala o lau tāna i le taimile nei e tatu whaamawai ai. Ia, tālosia ia tau nuu, lau tau whaamoe. Ia maua so tau ai i le tau mawhai whaatu le malo fau. Ina ia mawhai o nau tau palota, i le silima tau sanga o lumanai. Ai o walo whaanga mo o tau. Ia, e mawhai ai o no tātou toi mafuta. I sa isi por kalame i lumatu. Taimi nei, ia, soi fua manuia al tātou o whaafongfonga al tāpua inga Samoa. I New Zealand ma Australia ai o le laulani. After tele la ufionga Leilua ia mo mole toi mo manga ro formato ofisa fa sa lo nei ia le fionga nga fatasi a fu mo no manten anai me se for pulenga ma tanto Moana TV ia ma TAUTAI ia ma ASIATA mo mole toi le fa malo ma nga fa after tele la ufionga ele umai ke lo fo i pe vaiaso pe kai do vaiaso ia mo kapa ku yo au ma fan ia e te fio mai faisi tantala tu sai fo va ngoro tupu na so tatu tu no ai mo te nei fa so fo ia mai manuel nei fia fila o fionga le lua Taifua. ia le na Samoa fa tatandonga na le fionga ia Leilua Ame Sene ia po Ame Sene fo i ua lau vivilu ai e mai se o lau fa fonga anga ia ile tele o tau sanga o tau tuai fo i ile si fonga so tanto o tunu le tu e pe po le lua api ia i mulinu mai ni tau sanga tele ia o ve fo yo se tu stala tu tasi matou ngā lulu e fo ia aele i kafear kau ofe ale Samoa Times i fai ngar COVID i mua ia sa matou ofia tu fo ia uia ia au tele i fasara lau ia sa au tu sitala i le newspaper fo le Samoa Times nei New Zealand ia nala sa o mawaila no matou te ngā lulu e fatase me le fionga Leilua Ame Sene ia o se tamali i fo i le o tau whaafonga lava fo iai ia o tangata malama e sa awale upo e mama me i e loto mama awa wo fai TikTok solo ko kele ia ile soso aku fo ile le fionga ya Leilua ia le anto fa fonga ile yo lenga fia watu lenga olona nganga fa kuskala ia mana tua isa o ia nganga fo ia kamik e ir kuskala ngafi mar kuskala wo levan kuskala ia o te lola lo peso so atu le tu stala yo lai lona loto fa tu stala tau ona ma wo fo ise manino ngai vai ngolo ia e fa pena ele fa pe foi la a meo le tulanga ina ia fa tupu la ia ai le sai le loto ia i lo tarito no nga foi fa si fo tu ai le proclame to tele la to ngo tanto proclame ma lo forma futa mai fa talo falto fine tali langi sa malo io le ma futa mai i Manrewa ia me se fo yo le tanto Thanksgiving creations fa tai fo ma futa mai John Leslie ma le to ma futanga io kau whainga longor kou kama i kai parmi au leu fia filo i kuskara. Ia me volto fine a pea, ia ma le maafutanga, ma le tautonga ia fala, le nevanga le hafiafi. Talo fatu fo ia fatau waa fa manu le mafuta mai le hafiafi. Daisy, ia Auntie Daisy, ia me se fo i o le tautonga. Ia Jess, ia fa mai se le nganga o le tua, ia o te iloa o lo fe ngai ia le tina ia Daisy ma le fa no noanga ia le hapong sa fo ile vala au le tua peita ia o wa matua le fa o le tanga ile soifua ma le loto fo ile nei vai tau ia wa fa ingo fie ona talia ino le finga ro lava le o le tua fa mai se le nganga o le tua le ainga me se fo ila ia o le o sio tuangani io la kama o iwi io iwi la kamo iwi len ma fengar wenga i kamiko le New Zealand espino malo la velo no sai malo le fa to le fiafi lo sunga ma tu le fa to masanga o se lua mai lo lua sana TAUTAI lua fanta tamanti le lua ma le tau se te sisi a me se foi o le fonga le mali to au matangi fa le tonu ti fanga ia ma le tau si foi a va tamali le mafuta mai nai mangele ioi malo a foi le tatu tapo ingo le tatu o pereki le na toi titia a sa e lo tatu va se la ni motu ma le tautonga le mafuta mai nai au Italia malo no sai jamu sa le sa ma le tau mafutanga ia me se foi so to fine fa pele lo wanganga ia faltu a misileti ia male tautonga po le songa le kopo kapeneta le mafuta mai nai la lo manu i ali pata ia fatalo fo ia petai notice ia le mafuta mai nei afiafi ia te lopo le petai matua le mafuta mai tai evandeo ia fatalo fantu au matangi ia me se fo
o le fretua le nei vanga le fiafi sunga Lorenzo ia mai se foi la au tanga vaia ma le tautonga ia li ale mafuta mai na i pakuranga io se o le ai kau fa karipo afeko sa werka kupuringi Elizabeth le tofine Elizabeth ASIATA le mafuta mai na Brisbane Australia ia mai se foi o tu malava mena ia mavalasi ma le sunga le moleoi po le tofa fo le vai malai ia tavu ASIATA misa kasimo ia mar fa tu vai luanga ma tu malava le whisky fo mo ma vanga risco unu toa mafuta mai America ia Janice Tupuola talofa lava ma lo le mafuta mai ia asoiva makesi se uso malo la foi mar fa tuale mafuta mai i manukau ma ainga le nevanga le fiafi John Sio to tele o to ia pe foi mai Lucian ma mafutanga le nevanga o le fiafi to faminute on fa mai elo ni tanto porukalame pe ona vea tur swing o le tanto taimi o le tau le lima ia ai nai fetunga inga ono le tu langa o le taimi a Samoa wa le ia tanto fa tele talonga ia manisi fo yo ilanto o verso nei singa ka run through o tanto sketu o verso nei e fe lolo na ia o ministale na fa tu langa mai mo fa tal noina pe o le so o le minister o so fo maloloina pe tai o le anto e fa mani no antu se so le nei vai yaso ia ale foi ia te lo o le a fa atilia mo vai yaso fo ona o fa CPC te le o la o le sketu o tanto tai o le so tai o le a ma wai le ava no ma to te fa so ai manisi o ila tau lango sui lango a me se fota mali o le atunu mai le vaenga ale fa HRBP now o le o ngai kula koia o le wori ele ko ke vai so ku le ka u fitau mai le ila tau fa tau e fai o le la o mai ku se ma ko fa so ila so tai po le ia le mafu anga ya le nga malo ama pisa o ia le la tau fa tau ia ai mai se fo ngo tai o tanto TAUTAI ia ila so tai o le ale ai se fa por kiki ai o ama tu tala no fa le anga no ai mai se fo i o le tulanga i le penga launga ma le ba to ia fiololo ni so to o le ata mo fai au mai lungo o le programa ila so tai ele le ia fo i se i ka ilo tu lungo le tanto TAUTAI ia ai ma fa so ia po le ana ma fo anga wa nga le so se mea la mai fai vai ko vevesi mai le fa tau no wingo le so tai wala ne ngalo ma misi anti oi e o le tanto wa proclame le vangale aso lulu e o proclame mansani me le fionga ile minister fa to anga ma fainga faiva la ule mali toa le wotea polanta i vao smith ia man le aso tofi le o to ma waile va no o le minister o leo ma fale pui ia me se foi le unanga tinei mu sa mo le fionga ia fa walo le fau Harry Schuster ia e fa antala noa i lunga o le tanto programa hopefully o ko mo se camera ko in le anan fa marisa no anga le fionga minister ia ja ASIATA ia o yo ke old fashion na io o te old school la ma uskaili ia a fa pela o e mafuta mai o isa mo ai ke fia volunteer mai ia se faila o nanga le e ke lola o ngo o ia ka kala ia le fa maka camera io a fa pele te fa fonga mai e fia mana ve o e matanga tole e alu e fai fa nga mai le camera se i fa fai mer ma fa tano nga le fionga i le minister ngai o mi mai la ia le tanto BLU TV messenger o le upomoni la ia ina ia fai fo ko sila ma o ki ro ko uma ia wa ka fa le ar ka ma fu le nga o le leo mai ya o le o le time le nei o le FaceTime o le FaceTime o le MyTime o le MySpace ia matulanga uma fa pena se mo to so ta ia so pe ta mo fa manu le la ko e fa tau va le la le pingi man ma kamale ia ina im fa fa tau nu se tanto wa fa tala noanga fo ile le visualization mal le fionga le minister o leo io ma wai mo lo vangoa ke fa ka lo fa le fionga le minister uyo le ia oni sina vaenga ile matou fo pitonu fa tai fa to ai mafuka mai lo masi to fine ia le to fine antu mema ia ai mai alo ia moa ia ai mai se fo o le tautonga ia le fionga ia tolowena io te koli le mafuta mai na i Utah le o finally o tau nu mai ia
la ta fa mo molisa yo mana ona fa lupe ele no mati yo kilo mai la le waki le ke waki ko si de sila mai sa mo le waki le yo ya man ko ke fia fa dia ko le waki ngi wala ngau le lockdown le hengi me kala fo ngisi ku mangisi ku ama bela le ta uma fai mesinga ai singa o le te mafuta mai se fo ya va ngai ya o le waki ngi o ka so le ka ngi ya fa tai ya o le uta unu manu ya mai le me alo fa le sa tama mo le tu le ngang fa tai tele ya mo to e te le to fine me se fo to tonga me ainga fai wele mar tanto programa o le umahea ya fa penga misi ya o ya ka longa ro weekend fa ya inga ya springboks ioi malor manto or peleki se furuiva ile se furu marfitu ia maulato ta longa lona se lau ile talu na fengai au nei Leilua ia le o toi fatu mawina i mo se furu tasi o taimi ia le ipu fo ile o le Freedom Trophy ia ile au o peleki ni sila malolo i Argentina i le lanta alonga ma le Wallabies por au malosi mai Australia so o i le kolu masau le Wallabies io mo Australia umale mafuta mai ngal proclam ia ai nga mangu io manu malo lua se fulu ma le fitu i le valu ale au mai Argentina ia male ta alonga muri lenga salangi ai loa ia ta longa lo weekend mai nisi mau ta longa ia o le malolo ai ma se ia ai o fusi e todo le sa u mia le champini Britania Anthony Joshua fa to ila loina ia e si ka mai kiki mai le ngula Ukraine e u malo sa pa ke Ukraine lo io na la sa wel fa u po ornga ia le tamo usik e po ia le ngorkanga ia na le na malolo ai ia Anthony Joshua umale le tamiro sanga se furu male lua ya au manu malo ya le champini foulan nga WPO le WPA IPF male le ale si ya nga VTWF ya le na marta do por kalame na le manga la fia fa te sa mo la maftanga wa ye se la manga wo le tau tamali i la fa fonga anga ya malia fenoa lo fnengano va tele ina la foi fonga va tele se ngana fo i wa le wa taula ulu ia ma so poutu fo i so polangi lo fa fonga nga sa mo ia fo i sina i futu le vanga le fiafi ta to fe lo ila so tayau ona ingalo au nanga lo BLU TV mai le tao le tasi teipo telenoa BLU teipo telenoa ma le tau sala ia pe ngan tai leo Gloria tao le tolu se e mai le sunga ya Lorenzo Kaisara Marita to Health telenoa Pacifica ia ta le lima ile fiafi entayau taurunga to le TAUTAI ya ma ASIATA e o nanga lau BLU TV le vanga le fiafi ia ai mai le mantu ofisa manu ko nei fa manuia le tua ya te o uma se uso ya va uru silva ia fa le skula ki pingi ya os for mai awari tie le tua tai manu nei fiafi ASIATA fa le manu pio va linko tanto felo ila so tayau so for mai manuia o te i vili mai tina to make team new season me vai lo talo fa facciale e la forma il telefoni per via o me piccinho ana ia talo fa faccia ia wai te le tawalu se ofisa voi le se te tala lo ofisa mai ia so sa no puerta o ele sia so sa so se faro lo fa ingo fie a me se le per wai ma lo telefoni tai mi uma o no winga na sa wa le talo fa faccia mal tina to me ti sa lo faro lo se ki talo fa faccia O le whaamama awenga le nei ma le Pacific Isi, mo au tupe whaamumoli Samoa, au tapuni ai ofisa mo le whaawa yaso. Whaonga nei lolna wa unanga forward ta ua, o le direct transfer. A whai wa yesa membership card ma e whaonga ina le internet banking, o le matua i whaingo fia lava. Na o le tipose mai lava lau se leni ni matua account, o na whaatino leo la foina o lau se leni mo a inga i Samoa. E ia inga i tahu na whaamalia mo nisi whaamatalanga i le nei au nanga fo. Wala au le telefoni o walu se lau o tasi o nono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Pe text mai fo ilo suafa i le valu tolu o. Tau tua ma le au nanga remote tau sa mo service station nei tona i matu. Ma tau te utuina lo ta vale ma le tele o nisi o matu au nanga i se ese.
ngata foi le ma tau te sia ke ina fo ilo tavan ma tau te sapala ya foi suau mo lo tavan a fai foi vai pa o lo sa awala te pol ma tu te sapala ya foi e mo lo tavan Molo no posila fia. Mua tapela uta vale pe out. Lua tapela o telefone ni tai me utu ina ilo ta vale. Male vaenga mulu. Mana tua fo. E matua I pasa ina lo ta makta pa ai no fuanga pa pe. Ota Samoa. Ole mota mo Samoa. Mado te fia e au na pe mo o Samoa. Aftaila fia mai. We'll see you again. God bless. Squad, baby. Rex, J Sands. Let's go. Oh, say I'm say you are complete to me, I get you. By the way that you move and the way that you smile. Say, oh my Dorima, baby, you be giving your hand, I'll take you anywhere. You give me something that I never had. Cause you care, but about to me and the family. Say, why you waiting on me to talk to you? Yeah, I'ma listen what y'all say. Yeah, don't move out in the come here. Yeah, they on the layout, dirty wine, girl, dirty wine. Yeah, say, tama in and not the pipe, say, boom, baba.